Spaghetti carbonara, favorite Bonda. Yay, kita makan dekat Barbados. Nanti sabar. Early celebration, early apa? Late celebration dah. Sabar. Cepat-cepat kena nyanyi lah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To you. Dah. Jom. Dah lah. Ni dah. Tiga. Tak lama mama papa je. Lamb chop, carbonara, chicken chop, coleslaw, sausage, cheesy wedges. Guys, I'm like reorganizing my mom's kitchen cabinet. Tempat kita letak tin-tin. Semua yang dah buka ni. Tepung-tepung, gula. As for now, baru letak ni. Cocoa powder, fine sugar. So this is the tepung beras yang dah ada banyak kutu-kutu ni. So I saw on TikTok, they said they put garlic, lepas tu kulit kayu manis dengan lada kering. Hopefully semua keluar. Guys, I think it's working. Dah tak ada. Kalau ada pun sikit. Tada! Dah kemas. Tak apalah, ni banyaknya. 3. Nak lagi? Hopefully dia betul-betul muda lah. Tapi dah keras sikit lah guys. Boleh buat inti lah ni. Bye. Guys, peti ni dah 18 tahun. And now dia rosak. Like it has problems with the defrosting. So we have to take everything out, including this fridge magnet juga. Semua. And then also bahagian atas. Semua kena buat keluar. Our fridge magnet is like our digital footprint. Macam this is like when we've been to Aquaria. Tak ingat lah tahun berapa. I think kat sini ada tulis tahun. Apa? 2013. Nampak? This was when my brother studied at Perlis. So kita beli kat Padang Besar. And my mom love Vespa. That's why we bought this. And then this sayur kita beli dekat Cameron Highland. Sebabkan kat Cameron kan dia ada banyak jual macam lots of varieties of macam fruits and sayur. So my mom loves it. So we bought it. We have more. We have petai, beril, papaya, chili, coconut, orange, another coconut, carrot, capsicum, and lychee. We also got broccoli, star fruits, and cauliflower. This is where we go to Ipoh. Ipoh was one of my
prices and the list. This one is the first fridge magnet when I bought masa I study dekat Penang. When we went to Hanoi, Saudi Arabia. This is from my mom's friends, Langkawi, Cameron, Sabah, Borneo. This one is from Melaka. But I think actually kan kita beli dekat Padang Besar, tapi dia tulis Melaka. But we've been to Melaka, so it's fine. Johor, Bismillah 5, and then become more aware of what's really worth your energy. I give it to my mom. We have Dairy Milk, Snickers. Moving on. Phuket, KitKat, Thailand also. Hat Nyai. My mom went to the freezer. Ngai Lempeng, Cempedak, Isiat. Oh my god, our latest family day. We got another Penang, Singapore, Langkawi, Austria, Penang Char Kway Teow. Another Austria, Manion Street, Padang Besar, Toblerone, Dairy Milk, Yogyakarta, but I have never been to Jakarta yet. Penang, nasi lemak, Kaabah, boomerang from Austria. Another spices, Papua Island, famous cendol. Oh my god. Thought dia boleh dapat sampai satu bakul ni. Itu pun banyak yang pecah sebenarnya. Yang dah jatuh pecah yang tak boleh pakai. Wah. Dah kosong. Ini adalah kekotoran selama tak tahulah berapa tahun. Tada! Clean. Guys, jangan lupa claim free Baskin Robin, tapi kena download apps dulu. So I chose Rocky Road. Rasa mak? Ya, Tak tahu. Nah. What? We are waiting for shabu yaki. Sudah tak berapa jam dah kita tunggu? 2 jam. Yes. 2 jam dah. 2 jam sebab kita pergi weekend ya. Kita ambil nombor 3.30. Sekarang pukul 5.55, pukul 6 lah. Dalam 2 jam something. Ambil je. Sikit lah, lepas pedas. Rasalah dulu. What else do you want? Mana apa lagi? Dah, Mama dah buat. Dah ambil all 4.
chicken dan Australian beef. Australian beef. Sedap. Guys, redeem for all mochi for 4 packs. Kita ada blueberry, strawberry dengan apa durian. Tahu lah. Ini okey tak? Mama punya first time kan try. Ini strawberry. Tak suka? Suka ke tak suka? Okey lah. Manis tak? Apa benda yang putih ni? Cheese. Ha, buat rasa okey lah. Tapi okey je. Dia mana je lah kan? Nak try blueberry. Oh, durian. Ya. Cina kerja ada. Betul kan? Memang mesti ingat sebab kalau pergi sini mesti memang cari kuih ni je. Ini memang sedap. Sedap. Rasa durian. Flavor durian. Ini Tadi strawberry. lah. Cuba. Ini blueberry tapi tak sangat lah. Ini durian. Wah, kuatnya bau durian dia. Tapi durian kuih. Mama. Kurang konsep dia kat dalam. Mama loves it. Ma, try. First try ke bingsu? Dia pistachio. Yelah rasa macam tu. Dia buat macam green tea. Green tea. What? Mana sama? Tadi Tapi kalau gigi yang Malaysia. Termenung guys sebab kenyang sangat. Apa rate out of 10? 9. 9. Wow. Ma. 7. Tapi mama dia tak makan sangat sebab dia bukan beef lover. We all beef lover. You repeat or not? Yes. Mama. Mana habis lah? Habis lah? Nak habis? Tadi aku kata. Sampok lah. Lambat lah. Kenyang guys. Thanks. Sebab dia belanja hari ni. Weh, serius lah asal macam kosong je ni. Jejak kasih. Harian di jam-jam segala. Amin guys. Belanja lagi. Okey ke? Bye.